إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang Allah, mana kebigantan sa bandingan na gyang ko to bab ma jaa firriya. Maana o sayan sa gyang ko to kipig ilaylain. Ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana kipig ilaylain na gyang ko to kang galubog sa mga pipiya sa aya singanin na gyang ko to kamantugan si kung mga tao. Maana kapag sino sa gyang ko to mga tao saka na di ka din galubog sa mga pipiya. Bara amal ka, ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Na ba ay mapipikir ka na gyang ko to kapag ikhlas kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kading o to din galubukan ka para busi ko Allah. Dahil na may sasaguna kasinganin sa kaduduni ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Yatiru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. At tigyan na, Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya. أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي معنى yan? Natirwang kay Muhammad, إنما أنا بشر مثلكم. Mata ana sakan na matag manusia alagi diyo. Yuha ilayya pagwahyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ipagwahyan niya rakan annama ilahukum ilahu wahid. Amatan so Tuhan niyo na Tuhan na isa-isa. Ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Nasa din sa tao masisinganin niya nagyang kutuwa ipagadapaan niya kukad na niya na Rabbul Alamin kitunan niya nun. Sa maparuli niya nagyang kuto balas, ma'arif Allah. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Nanggil bugatiyan sa mga amal ang mga pipiya. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sa uban yan ang pupinakuton sa Allah subhanahu wa ta'ala, si ikungan insan na galubukyan uli na simban yan. Ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Uba panakuto si kukapsimban niyan kukadnan niyan. Sa banyan may panakuto sa Allah subhanahu wa ta'ala sa nganin sana api antuno na siya. Ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Maana, di wallah, saan sa tawa mahisingan niya nagyang kutuwa kipagadapaan niya kukadnan niya na Rabbul Alamin sa maparuli niya nagyang kutabalas na pagamadatigyan sa mga amala salih maana asimba si Allah subhanahu wa ta'ala sa din niya natuling galubakan na din yan sa semburan sa kapanako to ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Maana din yan sa semburan sa kipikilaylain ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katitiyan ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu piteru yan. Piteru kung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piteru wallahu subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi. Ana aghna ash-shuraka an ash-shirk. Mata nati wallahu subhanahu wa ta'ala ka sakan ipinaka kawasasi ko ngani sana shay ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Sakan ipinaka kawasasi ko ay barato ko na di ka natigin makikinanan nagyan ko to akip pinakuton rakan. Ana aghna ash-shuraka an ash-shirk. Mata natik wallahu subhanahu wa ta'ala adinian kailangan nagyang kuto kipinakuton naguskan niya ni lebi kawasa adigyan kuto pagpinakutuan ng ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan nasad natigyan sa tao ang gilubog sa amal asyraka ma'iya fihi ipanakuto ako niyo natig wallah asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Natudo na sa kanya natigyan nagugyan kuto atigyan na gilubog yan. Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk. Sa akin kawasa
siku mga pada di suatan ng mga tao, maana ipinakuto mga tao, mga rip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana sakna tigin ni kawasa adi makikinang na nagyan ko to kipinakuto nun. Man amila amalan nasad na tigyan sa galubog asyraka ma'iya fihi ghairi ipanakuto ako niya nun maana ad nasusuatan niya sa gyang kuto galubog asala ko sirakan pinggalubog yan nagyang kuto galubog pararakan ugid na sasamburan yan sa padaniat sa pinggalubog yan nagyang kuto amal kakana ba pararakan butik wallah kaadum na padaniat yan nun niya nun di susuatan maana pinggalubog yan nagyang kuto simba si wallah ugid na samburan yan sa kipigilalain si mga manusia na taraktuhu na tudo na kas kanya na tigwallah awa na kas kanya na tigwallah subhanahu wa ta'ala wa syirka na ugyan ko to galubog yan sa di kang bantari man na tigwallahu subhanahu wa ta'ala miya katitiyaman o Abi Sa'id radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiriyan ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal ti Rasulullah bakor kanu atigian na penutula agian ko to tanto akar kanu ay ipagkalak adigyan ko to al-masih ad-dajjal tanto akar kanu atigian ay ipagkalak adigyan ko to kipkalak na kan share kanu sa agian ko to dajjal mahurip Allah anto ni Peter mga sahaba ridwanullahi alaihim atigian na bala ya Rasulullah umshay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter Rasulullah asyirkul khafi ginanatigian so kapan ako to asikreto ay tigian na tanto akar kan way pagkalak adigyan ko to dajjal ipkalak na tigian no basir kan matago mapadala markan wagyan ko to say na ay tigian na tanto akar kan ay pagkalak o bar kan mapadalam adigyan ko to pagkalak na kan si ko dajjal nagyan ko tatigian na kapan ako to sekreto mahurip Allah subhanahu wa ta'ala migay sa ibarat so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gyang ko to kapan ako to sekreto at tigian na yaqumu rajul patindiga tigian sumama fayusalli na dia tigian di sembayang fayuzayyin salatahu na din niyan di pipian muntala nagyang ko to sambayang yan lima yara min nadrati rajul sabab sa gyang ko to millennial kipikilalain mahurip na Allah maana sabab sa gyang ko to kaya taguyan ko puso yan kaya balin yan pikiilalay si ko pad ataw mahurip Allah subhanahu wa ta'ala ya ibarat yan natin Rasulullah nasuka patin dugo mama pasimbayang uri na disimbayang fayuzayyinu salatahu sa diniyan di muntalan piyapian agyang ko to sambayangan sabab sa agyang ko to diniyan di kipiki ilaylayin ko sala kawataw mahurip Allah uri na sabab sa agyang ko to kapigilayaw no sala kawataw mahurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan mahurip Allah sebunsan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ka na nakala kadusta nagyang ka na isin na galubog pwede sa kapanako to mahurip Allah nagyang ko to akang galubog ko tao sa amal amapya uli na simba si Allah subhanahu wa ta'ala hugay na padasinganin niya nun nagyang ko to akipikilalain si ko mga tao singanin niya nun nagyang ko to akabantugaw ng mga tao mahurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyan na sila kadusta na si ko Allah subhanahu wa ta'ala kailangan nakagupan ng kilaan manusia mahurip Allah subhanahu wa ta'ala Sita na butagi sa diya nga, kapanulan mo sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.